Goatman. Od svih fantomskih stvorenja koja žive na usamljenim mestima, najužasniji i najopasniji je Goatman ili ti čovek jarac. Stvorenje koje bi trebali izbegavati po svaku cenu. On je jedan od najužasavajućih stvorenja SAD-a, pola čovek, pola jarac. Pojavljuje se na mirnim mestima grada Marylanda sa sjajnom sekirom koja ubija tinejdžere. Policija je uvek imala problema sa hvatanjem Goatmana zbog njegovih jakih nogu i beskrajne izdržljivosti. Niko ne zna tačno odakle je došao. Legenda kaže da je on rezultat tajnog eksperimenta odobrenog od strane Washington DC-a, a sprovedenog od strane lokalnih vlasti. Međutim, nešto je pošlo po zlu. Prema glasinama, jedan doktor sprovodio je eksperimente na životinjama kako bi poboljšao čovekove fizičke sposobnosti. Nažalost, eksperiment s jarcem skroz je sproveden pogrešno. Nakon nestanka struje izbila je mešavina dima. Nakon što se dim spustio, doktor se pretvorio u čudovište, pola čovek, pola jarac. On je tada bio u razočarenju i u strahu od onoga što bi mu se moglo dogoditi. Vrišteći je pobegao u noć. Goatman je bio izgubljen. Zbog svog strašnog izgleda, Goatman je razvio posebnu mržnju prema mladim, lepim tinejdžerima i njegov život je sada posvećen njihovom ubijanju. Neke od njegovih žrtava prežive jer se zaključaju u autu tokom pojave napada. Čudovište voli da zaustavlja automobile na putu i tako da ih plaši. Kada je posebno žedan krvi, probuši im gume od auta kako ne bi mogli da pobegnu. Ovo stvorenje ih tada odvuče sa sobom u šumu, gdje ih ubije sa velikim zadovoljstvom. Možda je on samo priča kako oterati mlade parove iz mesta gde mogu biti sami i uživati, ili možda i ne. Moj savjet, ako želite negde stati, usput zaključajte vrata automobila i pažljivo posmatrajte oko sebe da vidite ima li nečeg neobičnog. Ne zaustavljajte auto usred šume ni pod kojim okolnostima.